ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати ахборот мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. 13-ум президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар маросими муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатӣ, оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. 13 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар маросими муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. дар барномаи консертӣ бахшида ба муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ асарҳои композиторони тоҷик ва ҷаҳон бо иштироки хонандагони коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов, мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуравӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратулло Атоев иҷро гардид. дар нахустин консерти ҳунармандони навраси оркестри давлатии симфонӣ шеърҳои шоирони маҳбуби шинохтаи кишвар Муҳаммад Ғоиб, Низом Қосим, Ҷамолиддин Каримзода ва Даврони Давлат дар васфи Тоҷикистон, Модар, Душанбе ва оҳангҳои композиторони ҷаҳонӣ Моцарт, Бетховен, Камбиз Муждаҳӣ, оҳангсозони тоҷик Фарҳод Зикир, Ибодулло Машраб, Саидқул Билолов, Амирбек Мусозода, Далер Тиллоев, Шӯҳрат Ашуров ва Бахтовар Давлатов бо санъати воло иҷро карда шуд, ки аз тарафи иштирокдорони чорабинӣ бо кафкӯбиҳои пурмавҷ истиқбол ёфт. мавриди зикри хос аст, ки оркестри симфонии кӯдакон ва наврасон дар ҳайати кӯдакону наврасони лаёқатманд ба ҳайси захираи кадрҳои академияи санъат бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 7 апрели соли 2024 дар назди муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ таъсис дода шуда буд. ҳоло теъдоди ҳунармандони ин оркестри симфонӣ 78 кӯдаку наврасро ташкил медиҳад. муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бошад. бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи августи соли 2016 таъсис ёфта буд. оркестри кӯдакон ва наврасон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри шиносоӣ бо олами мусиқии касбӣ, тарбияи истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъати мусиқӣ, баландбардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ ва рушди қобилияти навозандагии ҷавонон таъсис дода шудааст. бояд гуфт, ки аксари ҳунармандони имрӯза ғолибони озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошанд. ҳунарнамоии волои ин ҳунармандони наврас бори дигар собит менамояд, ки иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба эълону роҳандозии чунин озмунҳои ҷумҳуравӣ, ки ҳадафи аслиашон дарёфту кашфи чеҳраҳо ва истеъдодҳои нав дар миёни кӯдакону наврасон мебошад, меваҳои ширин ба бор оварданд ва минбаъд ҳам хоҳанд овард. ёдовар бояд шуд, ки бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оркестри давлатии симфонӣ бо асбобҳои муосири торӣ, нафасӣ ва зарбию навозандагии хос ва бинои алоҳида таъмин гардид. бино бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқ ба фаъолияти эҷодии муассиса таъмир карда шуда, аз ибтидои соли 2018 расман ба истифода дода шуд. ҳоло ба ҳайати оркестр зиёда аз 127 мутрибу мутахассиси ҷавони хатмкардаи мактабҳои мусиқии касбии дохил ва хориҷ ҷалб карда шуданд. ба муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мутрибони касбӣ тахассусӣ аз ҳисоби хатмкардагони консерваторияи миллии Тоҷикистон, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси озмун шомил гаштанд. оркестри давлатии симфонӣ дар тӯри фаъолияти худ ба шаҳру ноҳияҳои кишвар
و به دولت‌های خارج از جمله به فدراسیای روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان سفرهای هنری انجام داده است. بعد انجام برنامه نخستین کنسرتی ارکستر کودکان و نورسانی مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به هنر و استعداد رامشگران بهای بلند دادند. ضمن صحبت صمیمی با اهل هنر سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای انتخاب و تعلیم و تربیت کادرهای جوان و آینده‌دار ساحه و سهمگذاری در رشد فرهنگ کشور به مسئولین دستور و توصیه ها دادند. من دیریژور ارکستر کودکان و نورسان نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دولت بختیوار میباشم. امروز نخست نمایش یعنی نخست برنامه رونمایی کنسرت ارکستر سیمفونی کودکان و نورسان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این ارکستر تشکیل شده است. برنامه را پیشنهاد نمودیم و تاثیرات ما از کنسرت خیلی که همه با مگان معلوم است. محترم جناب عالی به نهایت به خوب دادن و در آینده نیز تاکید کردن که برای پیشرفت صنعت موسیقی کسبی در فرهنگ موسیقی تاجیک سهمی با سازی خویش را همچون جوان ایجادکار و دیریژور گذاشته باشند. Я Бахромова Тамано. Сегодня пела на презентации детского симфонического оркестра при президенте Республики Таджикистан. И очень рада, что сейчас есть большие возможности музыкантам развиваться, как молодым, так и взрослым. Я была счастлива выступать здесь и стать частью этого праздника, где у молодых музыкантов была возможность проявить себя на сцене, поблистать на сцене и показать свое мастерство. Также мы услышали много напутственных слов от уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Будем стараться развивать культуру музыки в нашей стране. ҳаёҷон ҳамроҳонов ҳастам, хатмкардаи консертҳои миллии тоҷикистон ба номи устод талабхоҷа сатторов. имрӯз дар маросими кушодашавии оркестри кӯдаконаи симфонӣ назди дастгоҳи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карда суруд сароидам ва ин консерт баҳри мо ҷавонону кӯдакон аввалин консерте буд ки ба таври зинда шуда гузашт ва бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон таъкид карданд ки шумо ҷавон ҳастед, шумо наврас ҳастед, шумо хонед, ояндаи фарҳангу миллат дар дасти шумост, шумо кадрҳои оянда ҳастед ва шахсан ман суханҳои пешвои миллатро қабул кардам ва дар назди худ пеша мекунам ки дар оянда касби худро нағз идома диҳам ва як мутахассиси нағз дар соҳаи интихобкардаи худ гардам. ман мирзоева рӯҳмана хатмкунандаи консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов ҳастам. бори аввал аст ки дар назди ҷаноби олӣ баромад кардам. маслиҳатҳо доданд ки бисёртар эҷод кунен, тайёр кунен, ватанро берун аз кишвар муаррифӣ кунен, омӯзонен. ман наврӯзи досӣ ҳастам, иштирокчии консерти имрӯза. боиси ифтихор аст ки дар консерти оркестри симфонии назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ширкат варзидам. барои мо ҷавонон бисёр ҳам як роҳияи баланд мебахшад ки санъату малакаи худро боз ҳам рушд диҳем ва ҳунару истеъдоди худро ба мардум нишон диҳем. истиқлолият тантанаи хират ва андешаи миллати солору коҳанбунёди тоҷик, оғози марҳилаи навини давлатдории миллӣ, омили иттиҳоду сарҷамъии мардуми фидокору ватандӯст буда, василаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ ва муҳимтар аз ҳама нишонаи возеи ҳастии миллат аст. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. раванди ҷаҳонишавӣ собит месозад ки марҳилаи муосир авҷи бархурди тамаддунҳо ва пиёда кардани ҳадафҳост. дар ин ҷараён баҳри пойдории дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ ки бар пояи ҳамдигарфаҳмӣ, солҳудӯстӣ ва суботи сартосарӣ ба даст омадааст, ҳуввияти миллӣ тақозо мегардад. бо такя ба сиёсати пешгирифтаи фарзанди бароманд ва наҷотдиҳандаи миллат аз вартаи ҳалокат, пешвои пурифтихор муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ чун кишвари ташаббускору созанда муҳимтар аз ҳама сулҳофар бо шарофати сиёсати хориҷии
ҳои худ ки дар заминаи низоми дарҳои боз татбиқ менамояд, тавонист на танҳо равобити судмандро бо давлатҳои хориҷӣ нигоҳ дорад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумии башарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. Дар ин раванд нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолнокӣ дар ҳалли ин ё он масоил чун намуна ба қайд гирифта мешавад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббусҳои байналмилалии худ дар байни сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ як шӯҳрати хосаеро бархурдор аст. Чандин маротиба аз минбарҳои баланди Созмони Милали Муттаҳид дар атрофи масъалаҳои мубрами ҷаҳони муосир, бахусус дар атрофи масъалаи тағйирёбии иқлим, дар атрофи масъалаи таҳдиду хатарҳои замони муосир, аз ҷумла терроризм, экстремизм, пешгирии терроризм, пешгирии экстремизм, обшавии пиряхҳо ва дар оянда ба амал омадани баҳсҳо дар атрофи истифодаи сарчашмаҳо ва захираҳои обӣ аз ҷониби президенти кишвар бори аввал дар сатҳи ҷаҳонӣ садо доданд ва ба наздикӣ боз дар чорабиниҳои минтақавию байналмилалие ки баргузор гардиданд президенти кишвар фаъолона ширкат варзиданд. Воқеан ҳам президенти кишвар ҳамчун як сарвари соҳибтаҷриба, ҳамчун як сарвари сиёсии соҳибмактаб ки пастию баландӣ шебу фарозҳои зиёдеро аз сар гузаронидааст, дар байни сарварони сиёсии дигар эҳтироми хосаеро соҳиб аст ва дар аксар маврид аз президенти мамлакат низ дар атрофи баъзан масъалаҳо машваратҳо низ сурат мегирад. Бубинед, президенти кишвар дар атрофи ҳалли низои сиёсӣ таҷрибаи бое доранд. Яъне дар кӯтоҳтарин муддат тавонистанд як низои калонмиқёсеро ки дар ҳудудҳои кишвар доман паҳн карда буд ҳал карданд ва дар самти низошиносӣ ва ҳалли низоҳо президенти кишвар гуфтан мумкин аст ки яке аз коршиносон дар байни сарварони сиёсии байналмилалӣ аст. некси риштии таъмини некуаҳволӣ, ояндаи босаодати башарият ва дигар аҳдофи манфиатбахш хоси мардуми тоҷик аст ки ҳазорсолаҳо гузаштагони мо низ талқин мекарданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати худ бо мақсади баландбардоштани некуаҳволии халқ, рушди иқтисод дар заминаи ҳама гуна шакли моликият, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон, аз ҷумла муттаҳидии ҷомеа имконот фароҳам оварда рушди минбаъдаи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро таҳким мебахшад. дар баробари ин бо мақсади расидан ба ҳадафҳои олӣ ва таҳкими ҳарчи бештари нишондиҳандаҳои рушд, дониши баланди сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва огоҳ будан аз равандҳои ҷаҳонӣ ки дар маҷмӯъ зиракии сиёсӣ унвон мегардад, тақозо мешавад. имрӯз таҷрибаи сулҳуфарии мардуми тоҷик чун раванди самаранок мавриди омӯзиш қарор дошта, боиси ифтихори мардуми кишвар, махсусан насли наврасу ҷавон аст ки чун мероси бузург арҷгузорӣ шуда, ин неъмати олӣ, иттиҳоду ягонагӣ ва осоиштагии миллӣ чун гавҳараки чашм бояд ҳифз гардад. агарчи истиқлолият бузургтарин ҷашни миллист, пас ваҳдати миллӣ арзиши олии давраи соҳибистиқлолӣ мебошад, зеро ваҳдати миллӣ асос, заминаи рушди мамлакат ва зиндагии шоистаи мардумро фароҳам овард. таҳлилу мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки ҳама гуна амалкарди сарвари давлат, президенти кишвар ва сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат на танҳо ба манфиати сокинони кишвар аст, барои саодату хушҳолии сокинони кишвар аст, балки сиёсате мебошад ки ба манфиатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, ба манфиатҳои тамоми халқиятҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда, ба манфиати умуман башарият мувофиқат мекунад ва боиси ҳалли проблемаҳои глобалӣ мешавад ки дар натиҷа ҳам амнияти миллии Тоҷикистон, ҳам амнияти минтақавӣ ва ҳам амнияти байналхалқӣ метавонанд ки таъмин гарданд. воқеан амнияте ки имрӯз дар Тоҷикистон пойбарҷост, самараи арзишманди ваҳдату ҳамдилист ки ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. ин аст ки миллати бостонию тамаддуннуфари тоҷик дар фазои сулҳу осоиш, дар рӯҳияи фараҳу нишод ва бо дастовардҳои муносиби созандагию бунёдкорӣ ба пешрафт ноил мегарданд. мардуми сарбаланди Тоҷикистон бо такя ба хирати азалӣ, бо дарки тамоми масъулияти ватандорию хештаншиносӣ таҳти роҳбарии сарвари оқилу дурандеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, мақому эътибори ин сарзамини аҷдодиро дар арсаи ҷаҳон устувор мегардонанд. ҳифзу ҳимоя ва муаррифӣ мероси гаронбаҳои тамаддуни аҷдодӣ, эътироф гардидани ташаббусҳои созандаи Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон, баҳравар сохтани насли наврас аз нури маърифат ва таъмини шароити арзандаи зиндагӣ арзёбӣ мешавад.
روغن کارزاری ننگوناموس و جبهه بزرگی سازندگی است. همین عزم استوار و قوی و متین ارادگی است که امروزها کار در تمام قطعه‌های ساختمانی طبق نقشه‌های پیش‌بینی گردیده جریان دارد. گزارش همکاران ما. عظیمترین انشاءات است نیروگاه برقی آبی روغن با تشبس‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی کشور احیا گردیده دوچرخه آن تاکنون به کار انداخته شده است. حالا کارهای مستحکم‌کنی در بالای آب قبول‌کننده‌های دائمی از روی لایحه ادامه داشته هدف کارگران و متخصصان به اجرای با صفت نشاندادها روانه کرده شده است. در منطقه یدروی سربند کار به طور شبانه روزی در دو بست ادامه داشته همه روزه تعداد زیادی تکنیک و مکانیزم های پراقتدار سفربر کرده شده است. در یدروی سربند نیروگاه مواد اساسی ساختمانی موافق تکنولوژی قبط به قبط خوابانیده شده همه روزه صفت کار سنجیده می شود. ما ساختمانی نطلو هستم. ما زمان در مرکز اساسی سربند قرار داریم در نشانه 1069 که در اینجا با خواندن گیلخوک مشغول کار هستیم. در اینجا تمام کارمندان با کسی وطن دوستی و رویای بلند وطنداری اینجا کرده شده. عین زمان در نیروگاه کارها طبق جدول تصدیق گردیده با صورت و صفت بلند مخصوصا در آب قبول کنک‌های دائمی، شاخته‌های دروازه‌های صدموی، کامرای وصلگری، نقب سیوم ادامه می‌یابد. در نیروگاه برقی آبی روغن مسائل ساختمانی اساساً طبق لایحه‌ها در دایره استانداردهای جهانی پیش بینی گردیده از جانب کشورهای استحصال کننده تامین کرده می شود. مسئله استفاده شونده اول از تشخیص آزمایشگاه مرکزی ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن می‌گذرد و بعداً طبق خلاصه آن در نیروگاه به کار برده می شود. البته این هم زحمت و مهنت شبانه روزی کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن در آن است. هر چیز زودتر ما این نیروگاه را با صفت خوب ساخته و خاندان هر یک ساکن کشور نیروی برق تامین کنیم. این هم باشد با زحمت و مهنت پیشوای معظم ملت می باشد که ما جوانان در این کشوری عزیز و محبوبمون به سر بلند کار و فعالیت کرده استادیم. روغن یکی از عظیمترین لایحه‌های عصر 21 در منطقه آسیای مرکزی و بزرگترین انشاءات هیدروانرژتیکی در جهان اعتراف گردیده است. ساختمان این انشاءات همچون لایحه سطحی جهانی دقت نه تنها متخصصان و کارشناسان ساحه بلکه توجه کشورها و عالمان جهان را به خود جلب نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته جهت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، عملی کردن هدفهای نیک و تأمین زندگی شایسته مردم تلاش‌های خسته‌ناپذیر می‌نماید. در ناحیه رشت در 9 انشاءات تعلیمی کارهای ساختمانی طبق نقشه جریان داشته در سال نو خوانش به استفاده داده می شود. گزارش در این خصوص. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری با حکومت مملکت، وزارت معارف و علم، راهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده شده است که با نظرداشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان در 5 سال آینده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری برای فراگیری 50% کودکان سنی تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلاتی عمومی را تامین نمایند. این است که برای عملی شدن نشاندادهای پیام در ناحیه رشت یک قطار برنامه‌های مکمل و سازنده عملی شده ایستاده است که هدف اساسی آن بنیاد بناهای نوی تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل خوانندگان می باشد. از جمله ساختمان بنای 3 آشانه نزد مؤسسه تعلیمی محله غرمی بالا سال گذشته آغاز گردیده بود. عین زمان کارهای ساختمانی در تخانه بنا جریان داشته قسمت کارهای باقی مانده مرحله به مرحله اجرا کرده می شود تا در آینده با مورد بهره برداری قرار دادن بنای نوی تعلیمی شرایط تحصیل خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. ساختمان بنای تعلیمی از حساب اهالی و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت عملی شده است. از روی لایحه با انجام کارهای ساختمانی برای 680 نفر خواننده، سیرخانه‌های کشاد و برهوا و کابینت‌های فنی مهیا می‌گردد.
ساختمان بینای داشانه دهه بهارستان جماعت دهات قلعه سرخ از حساب مبلغ‌های مقامات محلی و سهم اهالی برای 640 نفر خواننده در دو بخش پیش بینی شده است. تا همین دوره کارهای ساختمان اساسی بینای تعلیمی پوره انجام یافته. قسمت کارهای باقی مانده از جمله رنگ و بارکنی صنفخانه و کابینت‌های فنی، نصب در و تریزه ها و دیگر کارهای آبادانی در سال جاری از روی نقشه انجام داده می شود. تا همین دوره سال جاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای قریب 11,000 خواننده جای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی مورد بهره برداری قرار گرفته. برای تحصیل خوانندگان شرایط‌های ضروری مهیا گردید. همین طریق کارهای سازندگی در دیگر انشاءات مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت ادامه داشته. کارگران بهره آن جدوجهد دارند تا بناها در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند که آموزگاران و خوانندگان از آنها سالهای طولانی استفاده برند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه فرخار کشتی تکراری زراعت کشاورزی وسعت دارد. جهت وسعت و وسع‌نمایی میدان کشتی شغلی در این منطقه تدبیرهای مشخص عملی گردیده. خواجگیداران با اصول نوی پرورش به راه ماندن کشتی تکراری شغلی را مفید ارزیابی می‌نمایند. شرح همکاران ما. در خواجگی‌های دهقانی و کооپراتیوهای سه‌ساله ناحیه فرخار مدنیت استفاده بری زمین، آموزش اصولهای نوی پرورش زراعت و برداشتن دوسه حاصل از یک زمین از هدفهای اساسی محسوب یافته. کشاورزان برای با محصولات تر و تازه تامین نمودن بازار استعمالی، خانه‌گردانیدن طلبات ساکنان و ذخیره مواد غذایی، بعد جانوری، غله و سبزیجات بروقتی در زمین‌های کارم کشتی تکراری گذرانیده شدند. اهل زحمت کооپراتیو تجارتی تخم پروری شمشاد 05 واقع در جماعت دیوتی خوتن ناحیه فرخار بعد جانوری حاصل گندم کشتی تکراری زراعت شغلی را به راه ماندند که کارها در این سمت وسعت بسابقه دارد. طور عیان است امسال خواجگیداران کشتی شغلی را با اصول نو راه‌اندازی و تجربه می‌نمایند. یادآور می‌شویم که پیش از کشتی این زراعت زحمتکشان با استفاده از دستگاه و تکنولوژی معاصر مدت یک ماه پرورده آن را آماده می‌نمایند. همینک بعد یک ماه پرورده تیار شده را در زمین‌های خالی شده گندم با استفاده تکنیک‌های مخصوصی از خارج مملکت دسترس نموده کشت کرده شدند که این روند بابت هر چیز زودتر به ثمر رسیدن و فراوان حاصل اهمیت خاص دارد. کشاورزان ناحیه فرخار امسال نیت دارند که طبق دورنما در میدان 1731 هکتار کشتی تکراری شغلی گذرانند. تا امروز کشاورزان در میدان 350 هکتار کشتی گذرانیدن حرکت میکنند که در مهلت‌های معین شده کشتی را به انجام رسانند. طبق اطلاع خواجگیداران اصول نوی کشتی شغلی در کооپراتیو تجارتی تخم پروری شمشاد 05 هرچند باری اول باشد هم امید است تا 80-90 سنتنری حاصل به دست آید. اینچنین اصول این نوی کشت به صرفه کمی تخمی نیز مساعدت می‌نماید. برای مثال با اصول کشت مقرره اگر در یک هکتار زمین 150 کیلوگرم تخمی لازم آید با اصول نوی کشت 50% آن بسنده میباشد. خواجگیداران کооپراتیو تجارتی تخم پروری شمشاد 05 مقصد دارند که با استفاده ثمرناک زمین‌های کارمی آبی، توصیه عالمان متخصصان ساحه و از برنمودن تجربه به گرفتن حاصل بلند نائل گردیده سطح روزگار خویش را بهتر و بازار استعمالی را در همه گونه موسم با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین نمایند. انورشور سیدعلیزاده، سیحامیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. پیله که در جمهوری تاجیکستان یک منبع مهم برای استحصال نخ به شمار می رود، پرورش و نگهداری خاصه را طلب می کند. کیرمک پروران ناحیه دیوشتیج بعد انجام کارهای پرورش کیرمک در معرکه پیله‌سپاری فعالمندی نشان داده کارگاه کارخانه‌های صنعتی کشور را با اشیاء خام صنعتی تامین می نمایند. گزارش در این خصوص. یکی از منبع‌هایی که بر رشد ساحه صنعت و تامین استراتژی چهارم ملی صنعتی کنونی با صورت مملکت تکان جدی می‌بخشد، پرورش تخم کیرمک و استحصال پیله با صفت میباشد. این عمل امکان می‌دهد که در روند تامین زنان و بانوان کشور با جای کاری موسمی و دائمی محصولات خودی و از جهت اکولوژی تازه همزمان صادرات آن بیرون از مرز مملکت راه اندازی کرده شود. از همین خاطر با اقدام اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پرورش
тухмии кирмак, истеҳсоли пилла ва нигоҳбини майдонҳои тутзор аз андоз озод карда шуданд ки дастгирӣ бевоситаи истеҳсолкунандагони ашёи хом маҳсуб меёбад. Пилла ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ як манбаи муҳим барои истеҳсоли нах мебошад, ҷиҳати парвариш ва нигоҳдорӣ иқлими мусоид талаб мекунад ва тибқи хулосаи олимони соҳа обу ҳавои ноҳияи Деваштеч ба парвариш ва истеҳсоли пилла мувофиқ арзёбӣ мегардад. Имсол ширкати саҳомӣ кушодаи пиллаи тоҷик бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия 180 қутти тухми кирмакро ба 150 нафар кирмакпарварони пешқадам тақсим намуд ки солҳои тӯлонӣ ба кирмакпарварӣ машғулу дар ин ҷода ном баровардаанд. Феълан авҷи маъракаи пилласупорӣ дар маҳаллаи саримазори ноҳияи Деваштеч ҷараёни тоза касб намуда, кирмакпарварони собиқадор азм доранд ки аз ҳар як қутти зиёда аз 60 килограмми пиллаи хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол намуда ба ширкати саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик супоранд. ман бо аҳли оилам ман мисол камар ба миён баста 4 қутти кирмакро гирифта парвариш кардем. мана имрӯз ҳашари пиллачинӣ сар шуд. ҳар як қутти то 60 килограмм пилла ба хазини давлат месупорем. гуфта мешавад ки кирмакҳо асосан бо ғизои махсус ки аз баргҳои дарахти туд иборат аст парвариш меёбанд. тавре мушоҳида мегардад ин мавҷудоти зинда дар шароити безарар нигоҳ дошта аз бемориҳо ва ҳашароти зараррасон эмин нигоҳдорӣ мешаванд. кирмакҳо одатан дар давраи муайян яъне 30-40 рӯз парвариш ёфта баъдан ба пилла табдил меёбанд. метавон гуфт ки сокинони маҳаллаи саримазори ноҳияи Деваштеч бо азму иродаи шикастнопазир ҷиҳати таъмини корхонаҳои саноатии мамлакат бо маҳсулоти хоми ватанӣ ҷаҳду талош варзида дар рушди бемайлони самти саноат ва дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар саҳми муносиб гузошта истодаанд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Деваштеч, Ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкорони мо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозанд. саломат бошед, то боздид.